Mon sang le ram sang atanga INP mezo channel khir tu te enzain chibai le vek ule international news le politics lam India le Pakistan inkar te Kazakhstan chungchang te Russia le US inkar te China economic lam chenin kan thayang tok toy fam kim dewa thlir kan tumanga atop thlengin melonga thlak sak le theu don nia Pakistan huat zong tak India in ma ala chho meka tichuan European Union ramten Pakistan nenaral thua man thallo nan India in France ador mek boka Pakistan le India in remlo zia hi soitam ngai lova kan riat sa ania India in Russia ral thua malei tur chungchanga Pakistan hian Russia chu India nenaral thuam pelo turin lo nor sekse India chuan Pakistan lo in rol na tur omlo ati du nge inarin om boka chutiang chia chuan India hian Pakistan chunga ma ala chunia Pakistan me puitan India hi a huat thalave ngotinarin om European Union noiram then khateral thuam siam chu Pakistan hian a leive thina hei hi India chuan adu lo hlea European Union singaram ro pui berte zingami United Nations Security Council permanent member ni bok veto power nei ngat France chu India hian ador meka Europe ramral thuam siam hrim Pakistan na lei theilo nan ma la turin India chuan France chu angen tak mewani sang ni le som ni le pani January atangin France chuan European Union President ni na ala tandona tharuk chung June thla thleng European Union Council Presidency ni na aluang hemi chung hian European Union in Pakistan a blacklist theinan India chuan a thian France hi ador na hle don ani Pakistan hian helpol te atlon ringa human rights na sa takin apal zut boka tin China nen technology transfer agreement an nei boka heng te wang hian European Union hian ral thuam peto lo se thanga kan vai himna turani ti in India chuan France nena Pakistan hi akhingani tun ma diu khan France chuan Pakistan nena thilpoi theile technology poimo engma apek lo tur thu India alo tiam to a India le China kar thu aniemo Pakistan le India chungchang po ni se France chuan New Delhi lam a hoitlat don ti in India alo thamon to boka thamasa French Defense Minister Florence Parly le India Defense Minister Rajnath Singh anin mutum khan he thu hian lo soidun to nge Pakistan leilung atanga helpol ten India han beidante Europe ramten Pakistan nenaral thuaman pek thule chungral thuam te chu helpol te kuta lu dan report kim chang tak France sarkar India chuan a pe boka India sipaiten Pakistan helpol kuta changaral thuaman man te hi Europe siam te ani hloma heta tang hian European Union in Pakistan nena ral thuama pethin ti India chuan a hretheita ni Pakistan hian China ral thuama lei tambera Europe ramatangin Italy siam aleina sa hle boka rampona tangaral thuama chok lu zinga za paruk zet hi chu Italy siam ani Europe ram Pakistan nenaral thuam pethin dang le chu Sweden ani French President Emmanuel Macron hian India ngen na hi ati hlo tling thei me wangem zona chan har sa tak turania a chan chu India hian Rafale jet fighter bak chu France ral thuam siam alei riat tur om meulova France po hian sum amamo ve tho sia India ngen na hi za tak chunga a haider luitlat angai mai theiani France sarkar hian Pakistan a bechengam big lovang a chan chu European Union hian Muslim population anga ve e mai European Union ramthum Turkey te Azerbaijan le Kosovo te hian za som ko ayatam Muslim population an neya Kazakhstan Bosnia Herzegovina le Albania te hian za som nga ayatam Muslim population an nei boka tin Sweden Belgium France German Greece Switzerland UK Norway le Denmark te hian za som lai mai Muslim population an nei ve boka Hindu ho thu le hla ai chuan European Union hian Muslim te solfaki azui thei zok arin omani chuta China economic influence hian European Union ramte anuai tan ta boka India ai chuan China su khlek hi anzui du zok mai thei bokani China in Sri Lanka arim le ta bok China hoi her han bi chen hi chuan tlangwal zele ler tak angreu hi nia
adu chu rim mai zela atira chuan in phal view thin boka reyero adai kherlo mai thei bokani Chinese Foreign Minister Wang Yi chu January ni ko khan Sri Lanka a zinin China Belt and Road Initiative chungchang Sri Lanka a soipui le ta a China sumtam tak leiba ane wangin tunla hian Sri Lanka hi atal boina sa vehleya a leiba tingai dam turin China angen hialani Sri Lanka Prime Minister Mahinda Rajapaksa chuan an leiba te a huna an rul thei don lo thu Wang Yi hi lo hrila a hun ti khotlai sak turin angen boka International Financial Institution tam takte chuan Sri Lanka hi financial emergency mabak angin an soi sup to a Sri Lanka sarkar hi a beidong to hleni hei tak hi China tan hun tha ani le peka China lo chu bel tur dang an mu box silova India tan po apui thui view don ani sani le somni le pakhat April thenga Sri Lanka leiba hi US dollar billion somthum le panga zet atlinga heta sa asom zet hi China laka abat ani Sri Lanka chim lama long chol mun Hamban tota port saknan China chuan sumtam taka mantira mase US dollar 1.4 billion zet an rule le theita silova Chinese company chuan sani le som pasari kum khan he long chol mun hi an chu saka kum som kwale pako chung China company kuta a om don ta ani United States le India chuan Hamban tota port hi China PLA 10 military base sa an manan hlau hle maya Colombo le Beijing chuan chutiang thilatan kan manglovang anti ve thunga Wang Yi hian Sri Lanka atlo ma in Maldives atlo ma sajeta tanpuina tam tak apeni Sri Lanka Central Bank na tarlan danin tun din muna China laka an leiba chu US dollar 3.38 billion lai ani to a heta hian Sri Lanka sarkar and coal company le corporation te leiba hi chiartel alani lova Indian Ocean ven himnan Sri Lanka hi poimo view maya heti zat leiba hi India tan hantan pui ngai na ombok silova China thunwaya Sri Lanka po hi a om hlen to don ni inalang Ukraine boy na thuwa khan US le Russia anin bia a kanan soi chun zom lenge January ni som khan Geneva muna US le Russia officials ten in biak nan neya ma se eng thutluk na fum fe ma siam mani talo tun tuma din biak na hi be sei na sang farhan lovaniang a chan chu Biden le Putin me pon do kanan kil dun to a anin huat ngain an la in horen chuni hi Swiss police te ven him na noya Russian Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov le ahote chuan US Deputy Secretary of State Wendy Sherman le ahote omna an pana rampan hi palai te hian sangni le somni le pakhat June tha a Biden le Putin in mu tuma an thu soi tho kha arms control chungchang kha soin bulan tana Moscow lam chuan Russia lam ep chak lam nek chhun zom lo turin NATO te an du thun soya Wendy Sherman ve thung chuan US in ram tinten zalen na an neya du thu le Ukraine in NATO zoma tum chungchanga Ukraine in du thlan na pum hluma nei ti in Russia palai te a hril ve boka Putin hian lulula chuata boka NATO te la chuan tol kiran tumpi boxi lova anin do lawani po in Ukraine buai na hi are mai don lo nakina Middle East ram te ang bokin superpower ram pani te hian ral thuam en chinanan mangpalang ti te hi a hlo om hle ni Kazakhstan buai na aso sang zel boke Russian President Vladimir Putin chuan buai na thunun nan Moscow thui roi military bloc chuan ma aladon atia karkalta tanga buai na Kazakhstan mi zale somruk le palilai an thi pha to a mi samret chuang man ani boka Russia chuan ramdang anin rot ti in a melma US le NATO te apu mel view mai ani chuwangin boina siam tu te beile turin Moscow chuan ma alange yang Putin chuan tuntuma Kazakhstan boina hi avoi khatna ni lo tumtam tak pon lami ten min ti boyan tum fowa kanram ven himnan Russia thui roi Collective Security Treaty Organization CSTO chuan ma alangal dona Kazakhstan President Kassym-Jomart Tokayev ngen na angin tonkar hian sipai sang ni le zanga kan tirlu ngalang ati NATO king turin CSTO a hian Russia hovin Belarus Kyrgyzstan Armenia le Tajikistan te an om ve boka
NATO chu an tluk lo deuh mai theya ma se Russia chau po hian NATO chu a chai boi ne view thowa CSTO aram dang tel ve te hi a ming mai ania Russia hian za engkim ati angai don ani Vladimir Putin chuan Soviet noya lo thin ram ten Moscow an bel apoimo thu asoya Kazakhstan buaina revolution ang hi ramdanga pola chuak le mai theya chutiang huna chuan CSTO hian chak taka malak theinan Soviet ram te hi Moscow noya an tluk lu angai ani ati Kazakhstan hi Central Asia khomol puya ram leilung ho saber zinga minia gas le oil lam chu duaya tamma an nei ani Russia le China inkara ani angin atu ve te tan po strategic position ania poimo hle ni Ukraine le Georgia ate color revolution sarkar pai thak tuma helna a thina chatiang bukin Kazakhstan a hian athleng vele fo maya Russia le China chuan West ram te anin rol ngeyan ringa Kazakhstan hi humantum tlatani China chuan Hong Kong pro-democratic protest le Tiananmen Square protest te kha a herenga hetiang helna hi chu tukdol zel adu hrimhrima Kazakhstan hi moral support pedon ti ariat sa Xi Jinping chuan Kazakhstan President Joma chu ti hian rila hun poimo bera boruak thunun na tura i malak na kha a tha tak sita China chuan ram dang fui por na wanga sarkar pai thlak tuma helna ang chi hrim hi a do tlatani tina lo hril to ani Kazakhstan hi Russia tan history atanga poimo ani ve rim boka contemporary politics sa po hian apoimo na azual zelani kum sangkhat zakwa som parukhan helna ain tan to a sangkhat zakwa som ni khan Muslim Turkic ten Basmaki movement an beya mase an lo chama Soviet Union noya anom ta zela hemi nu hian boina neu a fo ani Soviet hunlai ang kha chuan Russia mi an tam talova Kazakhstan population hi za som pakwa zet hi chu Russian mi anni Kazakh nationalism asang chhozela Kazakhstan mi puitam tak hian ma ni ke din an du to a hei hi Russia chuan a phal lo na samaya Crimea ang buka thunun atum nge yang ti hi arin thei China point Kazakhstan hi a ho na sa ve hle boka ma se Russia angin cheve don lo zoin a economic power mangin Sri Lanka le Pakistan te ave thlem dan ang bukina beidona China Belt and Road Initiative in a huam boka China chuan fing takin mala don ti hi ring photila Kazakhstan hi US le NATO in an thunun chuan China policy aboy thaya Russia point lo thunun po ni se China hi aboy thei thawani chuwangin China economic policy a hlotlin theinan Kazakhstan hi Ramzalen ani angaya ani lo vek po in China sala ata nangayanga chu Xi Jinping adu da nani soitur tam tak omma sila ti hian tun tum chukan du tok le photanga kan thayang to ken international news le politics lampo ron ti zel kan tum don nia kan channel men hlut saka atop thlenga min thlir sak thina wangin in za chunga kan lo me